turebe AS Kigali Kiyovu bagenda bahanahana neza cyane, pase ndende hariya, igitego KIYOVU SPORTS. Uyu ni Mustafa Francis ni utsinze kira gitego, kikaba kibaye igitego cye cya gatandatu. Sore utsinze neza igitego cyiza, nako uburyo bafashe umupira hariya, Juma ahita awereza ku ruhande, ahita uteramo direct, ntago Innocent yageza gukoraho, yawuteye uhita ujya mu izamu. Innocent yagiye gusanga deja yagiye guserebura, ariko ari umukinnyi wa Devier, me kira ni igitego cha Mustafa. Na mpendwa mtazamaji, mnavyomwona huyo ni Mustafa, kilitewe imbere vuba vuba, amanutse Juma kanze pasa karuka gufu, shoti ikomeye, igitego Mustafa Francis ahagurukije abafana be, igitego kitabaho, igitego cyiza cyane hano, bagiye bahererekanye neza abakinnyi ba KIYOVU SPORTS. KIYOVU SPORTS ikaba iyoboye ibitego bibiri ku busa bwa AS Kigali. Mbere y'uko igice cya mbere kirangira, urabona uburyo batanze umupira, shoti rikomeye cyane inyuma gato ya surface de réparation. Sore urabona uburyo akubise urushoti bateshamye ntiyasobanukiwe. Ngaba abafana rero uburyo bagutse, kubera ko imaze gutsindwa ibitego bibiri AS Kigali, rero ntabyo gutakaza umwanya, ni ugushakisha igitego. Barawatse aragiye rero, Mugeni Fabrice, Mugeni akitemo igitego, ngicyo igitego cya gatatu. Urabona ko ikipe ya AS Kigali iri hasi cyane, Mugeni abanyuzemo agira calme mbere y'izamu, aragenda ahita atsinda igitego cyiza cyane, byamusabye kwitonda, kuko urabona reba umupira hano ari Omari awutanze ujya kwa Zidane hagati yari barawumwaka. Zidane wanakoze ikosa ku gitego cya kabiri, Mustafa yabatsindanye, iyo ari hafi ya Mustafa barawumwaka, mukereka ko Zidane muri match kabisa. Eric ntawe urimo kabisa, Sabimana Eric urana ko ntabwo ari muri match. Sinzi ko wabonye na Dore, ubonye Ngando Omar, wareba na Ariko babaye nkabihagarara nabo bati giye guterwa na Ngama Emmanuel. Kamara ukebye hariya, wabuze igitego hariya hasi, bati penalty ya AS Kigali. Niba byumva, turebe Dore niba ashaka kuyikuramo cyangwa ikajyamo ku ruhande rwa AS Kigali. Ugiye kuwutera ndabona ari Ndarusanze Jean Claude, ufite ibitego byinshi, ni kumuha amahirwe kugira ngo akomeze kuba yagira ibitego byinshi. Afite ibitego 10, kina gitsina cya 11. Ndarusanze turebe, arote kigiyemo igitego rero cya AS Kigali cya penalty itsinzwe na Ndarusanze Jean Claude. Attention ku ruhande rw'ikipe ya KIYOVU SPORTS, bagomba kwirinda kuko haracyari kare, iminota ni mibisi cyane, ku minota 51 igice cya mbere gitangira, AS Kigali ishobora kuba yagaruka muri umukino neza, ikaba yanabyishyura. Irasaba rero ko KIYOVU bitonda mu makosa bakora. Urabona ko umutoza Nshimiyimana Eric Gogo Ali apiga mbele kwa Kengana, shoti kali,
4. Kiyovu leo watamba katika mtaa huu wa Nyamirambo, nakwambia. Lazima leo pilau ipo. Mazuri. Mambo ni barabara. Basi biragaragara ko rwose pilau iraza kuba iryoshye, ifuta iraza kumeze neza. Wali kasumbe. Urabona imbaraga za mbere za Kiyovu Sport uko ku musore Mustafa abari present muri sifa. Igitego cye cya 8 yatsinze ni umediatere, ni ikintu gikomeye cyane. Kiyovu leo imetamba kweli. Hawa hii ni dabi kawaida, dabi ya Nyamirambo. Kuri dekoderi Azam TV wasanga amasheni arenga 140. Igurire dekoderi Azam TV hamwe na antene yayo y'igisahani ku mafaranga 25,000 yonyine. Ushobora kugura ifatabuguzi rya Azam Pure ku 3,500 gusa ku kwezi. Hari kandi ifatabuguzi rya Azam Plus ku mafaranga 4,500. Wakwigurira kandi Azam Play ku mafaranga 6,500. Mwaduhamagara kuri 0728502002. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.